Hajar. Sate 7 tusuk. Bisa? Bisa, Hajar. Sate 7 Yo, 1, 2, 3. Susu. Yo, saya 1, 2, 3. Sate 7 tusuk. 1, 2, 3. Sate 7 suto. Tusuk. Yo. Tusuk yo. Tusuk. Anjane penecah cilik timbang aku. Tusuk yo. 1, 2, 3. Tusuk. Sate duduk. Tujuk, geluduk. Nah, coba saya ngapi iki lho, ya. 1, 2, 3. Sate duduk. Wis angka 1, 2, 3. Sate duduk. Nah, wis angka 1, 2, 3. Sate duduk. Sate kriuk. Kita lagi 1, 2, 3. Sateku. Angka 1, 2, 3. Bisa angka sate 7 tusuk. Duduk, ada angel. Bisa angka jajah lagi 1, 2, 3. Sate 7 tusuk. 1, 2, 3. Bisa ini yuk sampean 1, 2, 3. Ayo ta. Pintar. Yo wes pintar. Yuk nih kita kasih hadiah yuk satu-satu. Aduh. Sini. Cepat. Ayo cepat. Yo cepat. Yo. Ini sampean. Dalah kuwi kulkas. Tapi pintune sitok kuwi. Kuwi mang sosis ngono. Kuwi aja dibukane kene lho, dibukane omah lho ya. Kok kok lak makane bledhos kuwi kok. Kene. Iki tak kasih sampean ya. Pulpen di sekolah ya, Le. Wes. Kurang 1. Siapa ini yang belum? Bon, jalu. Yang sudah ya sayang. Kok lama gak ikut gitu. Nah, ini ya. Bilang apa kalau dikasih hadiah? Terima kasih Om Tobel ganteng. Belum yuk duduk sana semuanya. Duduk semuanya sini. Kalau sudah